اما یوگ پیغمبر خود بشناس امیر پیغمبر بیارجا وون پیغمبر ما که حضرت محمد علیه الصلاة والسلام ام ملکت صدقنا الهی یا ربی و انت كل شيء يسمعون بكلام الناس يا ربي تهرشي اشتاون ان قلته جواب خطون وون وقتون وقيرفون الله جل جلاله بالقبر كان ووسع قبري وغد البصري قبر حرام جنورب حتى نكشم احسن قبر يبنى هاري ملكة مرحبا بكان تخيرمي انا قبر زونا بنا المسو تحتن تفزيار سر منا جهرين اتنا الرازي الان في بطنين اجاز استنا الرازي وقبر زونا اتنا الرازي اما اكثر düşünmüş bir hal mazhaben kum o zaman mudafıken etiyabeliyat rüşvet bidiyor avukatı yok hakimi falan tabi Allah hoca gel rüşvete ya hakim tuat ya tuat ha o zafatı tu amel tu haberdin ve men ihvatuke ve ma dinuke din tüçüp erdin bir zayıf bir din Allah te gereki başka dinu sün'i dinu te zaman geçer ki punç aslında Resulullah punç kelimesi kabra bu. Yani ana vakit bu kalu lima kuntum havaltu kumi ti çavan niştin ruvriştin ve havaltu kumi eğer havaltum beselmone tvini arabi ey insonu ki tışınası haval mi ey be meleketuna te cevap din ama havaltu beselmone niyepse dinsiz ipse tariku salat ipse Allahsız ipse şımanis ipse fektu cam piertin yaşke cevap koyuz hacim yerdi et yava el-kaysu mendane nefsa kabla mevtikum Resulullah bun akılliyum merdim okum te ben icabında te ben profesör te ben yok çi Ato Allah yaşı raso te hayvin haşa şıba te kutik ha te khinzir Varıyor rütbe tübüm. Rütbe ak illahim gereki Allah bütü o rütbe yer te ben barz. Ha? Te ben barz. Ama yom merdim o ki vaktun o vakt kalı lima kuntum kalu ana mustad'afina fil ardi ve itiba'un li hükmihi ve sünnetihi. Vaktun o ina cevap koyuzda meleketi ispe keyfiyet, kabir ispe keyfiyet yana. Ve ma imamuka imamtukum acaba ma hep Kur'an hayat كان يوم ما كهبهم موضوعنا ما به حياة الشهوات يا ما هيجرين إيمي ما أو وإيمي ما أو وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوتك عجبا إير حوال ماكوم ما يبد حوالتي كن عجبا أن مردم ارتباط يو الله بيحمر شريعة الله أسكتشي اگر چین yapsa vallahi o merdem lider yıkum Firavun lider yıkum Haman lider yıkum Karun lider yıkum Ümeyye bin Halaf lider yıkum Nemrut şimdi bin bayrağı eynuna hem dünyada oturup ahiret için eynuna haşır ben haval eynu ben haval eynu وقالوا في جوابه بقول صريح وقلب شريح ولسان فصيح الله ربي خالق الأشياء وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلمي أن الموت حق والقبر حق وسؤال المنكر ونكير في حق وأن الحشر والنشر حق وأن لقاء الله تعالى في الجنة المؤمنة حق وأن سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين إله يا ربي تجيب يا الرحم يا ربي يا ربي تعفو مغفرات بك يا ربي يا ربي تجي جنات يا ربي يا ربي تانيا وشيء جفارات يا ربي لله تعالى ولروحها الفاتحة